gelê me gelê Kurd bi taybet û dostên gelê Kurd silav dikim, hurmetê xwe nîşan didim. Bi navê gelê Rojava Tevahî ez vêna dibêjim, spas dikim. Yani bi rojên dirêj li ser piya bûn, heta bi niha jî li ser piyan e. û ez bawer dikim hişyariyek de asla herî jûr de ji bo ku van serhildan û mahîna li ser piya dengê ku derxistine ji bo ku bigihîne encamê li ser piya bûn. û ez wisa dibêjim ku ev serhildana we û ev berxwedana ku hatiye kirin encam girt. Encam girt û em dibêjin pêwîst e ku ji vir û şûn de jî dewam bibe, nesekine, neraweste. Îro peymanek hate elan kirin. Ev peyman esas yani wek encamekî yekemîn bi xwe re tîne ji bo ku xwîn rijandina xwînê rawastê hatiye îmzekirin. Ya din jî ji bo ku rên pêşî qirkirina Kurd bigire ev peyman hatiye îmzekirin. Di vê çerçevê de hinek xalên ku hatine îlankirin hene di peymanê de. Yek xal derbarê agirbesteke daîmî çê bibe, li ser vê esasî lihevkirinek çê bû ku ev agirbest çê bibe. Ya din ji bo ku ev agirbest bi garantî bibe, hêzên leşkerî ê ku li cebhan e li beramber hevdû her tim di nava pevçûn û şer da bû, pêwîst e xwe paş de bikişînin herin qaîdê xwînê esasî, yani cihê hûnkirina leşkera wê li wê derê hûn bibin û diyar bûye, yani wê hêzê Qesedê li Kurd bisekine, wê hêzê girêdayê hikûmetê wê li Kurd derbisekine, mesafeke dirêj navber wan de çê dibe û ji nû de ji bo entegrasyona tevlîkirina Qesedê di nava artêşê de wê li ser vê rêxistinek çê bibe. û di vî warî de sê tümen wê yani lîwa bi erebî dibêjin lîwa li Hesekê wê bê ava kirin, yek jî li Kobanê wê bê ava kirin, hêzê Qesedê tê de û bi vê şêwazî wê avana taybet ê herêmê ne bi vê şêwazî tê rêxistin kirin. Her wiha entegrasyona hêzên ê ewlekariyê ji xwe ji destpêkê de jî her daîm behsa entegrasyonê dihat kirin ku çawa vê hêzên me fermî bibin. Hêzê me asayîş eweya jî di astê rêvebirinê de û hem jî hêzek li ser erdê heye, ji nû de ev hêza nayê guhertin, kes şûna wana nagire, wê cihê xwe de bimînin ji bo parastina herêmê û bibe hêzekî fermî. Wê hejmarek ji hêzê ê girêdayî Wezareta Hundirîn wê werê derbasî Hesekê bibe, derbasî wê Qamişlû bibe, heta ku ev mesela entegrasyonê biqedê carek dî derdikeve. Yani li ser vêne gelek ew çê dibin, yani spekülasyon çê dibin, metirsîn çê bûye, xebero me heye. Lê di esas da berpirsyarên ê asayîşê hêzê herêmî be, wê hêzê herêmî be, berpirsyarê wê herêmî bin. Bi şêwazekî ku bê ku em dest bidin hemû yapiyên ê parastinê ê heyî ewlekariya hundir xirab bibe, ev ya entegrasyonê ew ê dibe, yani entegrasyonê hêza ewlekariyê ê Sûrî giştî dibe. Her wiha muhafiz yani waliyê ê Hesekê em diyar dikin, ji hêlê me de wê diyar kirin. Dervî wê saziyên ê sivîl evana jî bi şêwazekî wê car din ji bo fermîkirina ê berpirsyarên, ji bo fermîkirina saziyên heyê ê perwerdeyê her wiha bi girêdayî bi muhafazê ve yani parêzgehê ve wê xwedexistin bikin. û her wiha di meselê perwerda ku sala ye, perwerdê bi zimanê dayîkê li herêmê hatiye dîtin, eweya bi şeklekî fermî şahadên wê têne qebûl kirin û di vê derheqê de wê mersûmek derbikeve. Ev mersûm bi şeklekî fermî hemû şahadên ê bekeloriya yani lîseyê û her wiha ê zanîngehê bi şeklek fermî ê bêne qebûl kirin. Di vê derheqê de jî wê mersûmek derbikeve, qebûl bike vana. û li ser vê bi taybet ji bo ku ji vir û şûn de êdî xwandin wê çawa bibe, wê bi çi zimanî be. Zaten berî vê mersûmek pê derketibû
لی دناف دان وستاندنا دا اویا و مرسوما کو دو ساعت بشکل که وره داین ده هرمه دا بزمان دایی که اویا جعالی ما براس نهاد دیتن پر کم هاد دیتن جبوی دیالوگ لسر و بردوان ببیش برکو سیستما آنا حال هرمه هیا پیوستی به هین به وکرن و دانا ناسینه به چه شیوازی دکارن نوبر ای هرمه و ای گشتی وزارت دولت فوی چاوا هفدو تمام بکه لسر وی گفتگو به پیوستی به هیا لی وک عالی پرنسیب وک دسپیک قبول کرنه هاتیه کرن و لسر وی اساسی دبی کو ام تکوشینا ویا کو یعنی پرورده بزمان دایی که به لسر وی اساسی بمشه هر وها خالندنی اوی هنن یعنی براستی دوی واریدا جبو سینوره جبو دریای خال بخال دهندره اوی دا هاتی زمان یعنی پیمان لسر بید به کسی کودنا و وان سازیا دا جه بگرن کار بکن و همی هرمی بن پارستنا سینور و جاردن و هرمی بن اگر جنوب دا جی بیر خستن کرن لی جاردن و خلق هرمی تی دا جی بگرن لسر بی اساسی وک بشك جاوي بداوي دبي يعني مرحلة اي تكوشينه كود شر چکداری دا یانجی برخودانه که چکداری هاتبو کرن که لک فدکاری و تضحیات مزن چه بون شهید ما چه بون براستی جوا فدکاری و شهادت کو چه بونه هر دم ام مندارن ام دیندارن ام جبوکو ام بکار بن داخاز و شهیده جبجی بینن هر دایم امل سر کار و سر خبات بن و اصرار تکوشین ما و بردوام ببن آرمانجی کووا داخاز وام پیکوریج بو و ایرو تکوشین آمد که به مرحله کنو مرحله که کود عالیه قانونی داد عالیه دستوری داد سیاسی داد ام به تکوشین خود بردوام بکن نها دستوری داد روشک بوسا هیا یعنی مرحله آفاکرنا قومی تا دستور هیا مرحله یعنی ام بیجن مرحله و پیشروج بر به البشرتنا و بچه هیا هیجی وزارت ای دولت داشبو کو تشارکی یعنی هفبشیا کار وری کرن اویاجی هین دروجه ودایه پیوست واناجی بیکرن یعنی تمثیلن ای هرم دناوا وزارت حکومت دهبن دوی چرچوه داجی هین او بردوامه تشتی گرینگ اوه کو دوی دما بهوری دا یعنی افقصا شرکی دجوار مشیا پلانه که پر مزن لسر دست کفتین شورشی هبون یعنی حتی اصلا که به پیمان مدکاری بو و پلان ام بشکینن مدکاری بو ام پاراستنا گلی خوب بکن یعنی سر آخا خوب بمینه هر وها قسمه که ای دست کفتیان حتی راده که باش مدکاری بو ام بپارزن و دوی واری دا بردوام کرن پیوسته یعنی بردوام کرنا و تکوشینه کو ایدی دهیلی قانونی و دستوری دا امکار بن وینا بدن مشاندنه دوی اوی دا دوی پیواجوی دا دوست می ای جواکا ناف دولتی هبون رایا گشتی دا براستی گلک سر پیا بون رایا گشتی آ کرد لسر پیا بون دسری دا مثلا و پیمان قواتی امضا کرن هر دائم هاتی پارو کرن به دوستین کرد را و به ولاتن یعنی برپرسیارن ای کرد حکومت هرم به ام بیجن باشور یعنی باشور کردستان به هر وها باکور دورندن یعنی بگشتی رایا کرد این اصلا برپرسیار دا بانا را هاتی پارو کرن نیرین وان هاتی نیرین وان تیده هبیه جبو ویجی ام تاني فيد بيجن يعني لسر هناك ضاخيانيين كو احتمال الرشبوني لسر فيد اتفاقية شي بك دار بكافن مورالي خو بخينن وكسانكي هر تشتك وان ضابية وصا نبه جوي زيداتر دبيكو ام وصا بناف دكن في بيمانه ما حتى اصلكي آنية لي بردوام كرن جيرا لازمه يعني إيرو لأمريكا أوك دمشق كامبانيا دمشق أف كامبانيا دبيجي جبو باراستنا كرد أفتشتكي جلك باشا وبحمو هذي خو بيوست أم دستك بكن أم خورت بكن داكو بريارة كي وصاش كونغرسي أمريكي در بكبه
اف پیمان و تکوشینه یان جی و هولدانه والا درناخنی بر واجی و دبیک ام مصافان بکن پیوستی ما بوی کمپانیا هیا و بانگا ما جبو رایا گشتی یا امریکا هیا جبو اندام کنگرسی هیا کو جبو ام براستی کاربن و پیمان گارانتی بکن بریاره کی وصاد کنگرسی دا پیوسته دبیکی در بکبه ایرو ام جی باوری بخو بکن کو ام دکارن یعنی عالیه و تکوشینه گهاندنا سری دا ام دکارن وینا بکن دیالوگ هیه درین دان استاندنه هنه جبو وگرا خلقن ای ملت مای عفرین سرکانی گندوارن شه بای ای بابه جبو کو وگرن سر آخا خو و ای شیخ مقصود و اشرفیه جبو کو وگرن سر آخا خو ده پیمان دجی تشتک بسا هیا کو پیوسته ده هزین اولکاریه دا یان ام بیجن اولکاریه هندر و ریوبریا هرمی دا پیوسته خلقین ای ما تیده هبن یعنی ای هرمی تیده هبن تمثيل ده هبن جبوكو افيا ببي غارانتيا كجبو وگرا خلقي سريكانيه هينجي دبن دسلاتا تركيا دايا دفي دا جوي دور كرنك بيشاروجي تشي ببي حتى ودا ما خلقي ماي سريكانيه جي بكاربن وگرن جبو بيا ام وصاد بيجن يعني اف بيمان براستي جي جبو ريل بيشا خوينه بگره ريل بيشا شراب بگره ام مرحله نو دست بی بکن جبو آواکرنه ام مرحله نو دست بی بکن جبو مذاکرین سیاسی ندبن سلاحدا ندبن ضغط چکادا دبن زانبون و اراده سیاسی دا پیش بکفه مذاکرات وی چرچوه دا بین مشاندن راستر دبن وکی دن بن ضغط سلاحا دا هر دائم گیم درده کفه تمام نابه شاشتی تیده چیده بن یعنی هر وقت احتمالیا کو هلوشه هیه جبو و ام وصاد بیجن آنا دستکک ناف دولتی پر زیدش به پیمانه رهیه دستکک ناف دولتی کو ببی گارانتور هیه مثلا سروک فرانسا بخو گرد سر خود و از دکارم ببم گارانتور کی سیاسیش بیک آنیدنا و پیمانه را هر وها امریکا و داخلیانی کی بده کو اوجی هولی گارانتور و بلیزه و دولت دنجی هنه هیزن دنجی هنه دوی واریده جبو کو هم پیمان پیکواره هم جی خالن کومانه مثلا دستور دا تی پرسین چما مثلا دستور نهاتی زمان ده مثلا دستور دا ماف پیوست بینیفساندن یا مرسوم اکدر کتیه مبری جی بودیه اف مرسوم افاده ماف مناکه ده بی ماده کی دستور یک جی مجار هبونا کردو مافیوی به مرسوم کیوان نابه و بخواندن درسات 2 ساعتا دا جنابه اویان نای قبول کرن پیوست دویا دا دستور مادین برفره بگره نواخواه یعنی زراویه و قانونا زراویه و پیمانه هیا لسر بی اساسی دوار پراتیک دا پیشروجه و هین احتمالی هیا کو آستانگی در بکهن جبو کو ام جاردن ریل پیشی شرفه نکن ام به دیالوگی چاره سر بکن دواری دا هولدان مد به هر تم هبن هشیاری هبن پیشنیار هبن و لسر بی اساسی يعني ام وصل بقرن دست وي باش بي براستي إرادة كودركت خورته إرادة كجلك خورته إرادة كمروف بي ام بيسر بلندن ودبي أصلا دا بردوام بيمكنسته يعني ام نبي جلوا اتفاقات شيبو خلاص يعني دمكي قديانا نوهايا هر وقت احتمالية كو هناك خراب بكن جهبن يعني جبركو هيزن خير نخاز جي سر بيانا او ناجي جاردن دخازن كردا قركرنه را در باس بكن وان احتمالا پر زیده هیه جبوه گرکه دائمی لبرانبر وان احتمالا جی ام هشیار بن و تدبیر مهبن و ام جاردن سرفیا بن حتی که و پیمان هم بیگواره هم جی بردوامی تکوشینا ما که ام کاربن خال مانجی ام تمام بکن از به دست بی که وانا دکارم بیجم ایدی پرس هبن ام کارم برسیبا پرساجی بدن نها يعني جبو اوي جبو يبهجي زاتن يبهجي هيزك نافا قصة بداية دماكو فرقة يانجي ام بيجن لواء بين اواكرن هيزي يبهجي نافدا يعني هيزي ما جن وجميرتين اواكرن لسربي اساسي و دنافي دابن در ویج بو دریه سیمالکا و فکری بمینه ده پیمان ده جهاتی زمان و کارمندین کلور کار دکن و برنگک فرمی و که کارمند دولت الوی داره کار خود دوام بکن
دوی دمه دا براستی زخت وصا تو نبون لسر قصدش بکو به مجبوری وانا قبول بکه برواجی وی يعني فرصت و درفتك هبو متزاني بو دهات گوتنجي يعني خالين كو ام دزانن وصاوي قلك اوكي تشي بكي دكارن لسر خيز بكشينن لید آلی کی داجی جبوکو براستی ریل پیشیا شر بگرتن جبوکو آرامی یک چه ببید روش آرامی دا مذاکره بشه وزه که راست بین مشاندنه لسر ویجی هشیاری یک هبو وک نصیحت هبون شوپاندن هبو یعنی همه ام بیجن روزانا چند روز سر هفته سروک فرانسا ماکرون بخوا هر آخویه به تلفونان هر وها سناتور امریکای لینسی گراهام مثلا او بخوا آخویه ین عسكر هر دائم دناوا دیالوگ دابونه سیاست مدار دناوا دیالوگ دابونه و هر وها ولات دنی غربی جی حتی ولات عربا جی بگیشتی وصا ناف ترافیک که دیپلماتیک پر گراندا راستی و بیواجو مشیا و هر کسی که چرچفا کو چاوا ام ریل پیشی شر بگرن و ام چاوا کاربن بگینم پیمانه که او وصا دهات مشاندن حالي حاضر وقت مبدئي اف اتفاقك هات كرن جبرو شون دا زراوين و چاو بيكورن چاو بمشن بردوام كرن avia و تمام كرن اوه بيوسته سامن اول جو قالو يعني جو حكومة إسرائيل قالو بشكرية دبلوماتيك هندستينن يعني دبي واردة از وسط تخمين دكم يعني آلية دبلوماتيك تا دان مستاندن لقل دزگهن دولتان نافندن برياران بشيوازك عاطفي وك قلي يهودي قلي كرد قلن ايد كو ديروكي دنافا دان مستاندنان دا دبي واردة بشتگريك هبو ما بخوا وصل برجاف ديت يعني خيابو وصل اوك هبو پشت گريك هبو لدجي قركرنه لدجي تنكرنا كرد هلوستك زلال ما بخود ديت يعني اما مسألة سينور باور دكم د او گشتي د جهيه يعني جبو خدمتا هرمه پايك تي ديار كرن ريفا برنا و گريداي دولت و دمشه لی کارمندین کو تدا کار دکن جی و خلقی هرمه تدا کار دکن يعني مسألة اوی جی وصایه بالا فرگه جی وصایه و درین سینور جی وصایه بله کوباني هيلي إداري دا برنجك فرمي حتى يعني رسميات الدولة دا قريداي حلب هم هيلي أولكارية دا هم هيلي إداري دا جبوجي يعني هم فرقة هم لواء كوباني قريداي فرقية يعني فرقة حلبة وهيلي إداري دا يعني مسألة خوني إداري ويداري چار سر بكي أما عليه دستگاه وين الريفابرنه سازين سبيل خدمته حمي خلق كوباني بخور وبريفا ببي وسازين كو هيجي وبشيوازه كي خو بردوام بكن برپرسي هرمي هيا او برپرسي هرمي وبرنگه كي فرمي قال دولتي بيناس كرن و اوه يعني برپرسيار بي دبر هرما كوباني يعني اما مسألة سينور باور دكم د او گشتي د جهيه يعني جبو خدمتا هرمه پايك تي ديار كرن ريفا برنا و گريداي دولت و دمشه لی کارمندین کو تدا کار دکن جی و خلقی هرمه تدا کار دکن يعني مسألة اوي جي وصاية بالا فرقه جي وصاية و درين سينور جي وصاية بله كوباني هيلي إداري دا برنجك فرمي حتى يعني رسميات الدولة دا قريداي حلب هم هيلي أولكارية دا هم هيلي إداري دا جبوجي يعني هم فرقة هم لواء كوباني قريداي فرقية يعني فرقة حلبة وهيلي إداري دا يعني مسألة خوني إداري ويداري چار سر بكي أما عليه
دستگاه وین ریوبرنه سازین سیویل ای خدمته همی خلق کوبانه بخور و ابراهیم ببی و سازین کو هیجی و بشیوازه کی خوب بردوام بکن برپرسه هرمی هیا و برپرسه هرمی و برنگه کی فرمیل گل دولت بی ناس کرن و اوه يعني برپرسیار به دبر هرما کوبانه حتى بنها هين مجار دستوري او نينا زاتن دستاك ما كردي هبو الكونفرانسي درخست بو او هيئتا كردي وان روجا او جي بيويست زيارتك شامي بكي هم درباري مافين كرد دستور دا چاوا بجيب بن شیوازی ریوبرنا وی ولاتی چاوا به مشاندنه مسئله پارلمان تمثیل اتدا چاوا به و یا همی او شاندا کردی و لگل شامه باخته یعنی ای ترکا دهنی دیتنا مل گل وانا هبو وانا يعني تشتكو جمر بوتن جعفرين خوفك شاندنا يعني هبونا وان بشوازكي فرمي إدي العفرين تناي تشتكو جمر بوتنا وإيكو دولتي تأكيد كريا يعني بوتن تسليمي ما كرنا يعني صازيا سبيل انهمتنا إداري تسليم كرنا دنتين يه اوه يه سريكانيه ينجي تيدانا وها قوتن كوي دور بكن يعني إدي وي تسليم بكن جدار كبن بفيش وازي فرميج مرة آگادار کرنن و وقتا کو خلق هرمه بخود نوا سازیه دابن هم اولکاریا هندر هم جی ریوبرنا باجر ده باور بدکم و حتی اصلا کی و گارانتیا خو بگرن يعني جبو پاراستنه و هر وها يعني اوکه هفبش چه به خلق هرمه بخود بکاربن هرمه خود ریوبرن در ویوش بو بشتاربونا يعني اف پیمان نها نافبر ما و دولتی دابو ای درزیا علویا اوه که گشتی ایدی چه ببی يعني دماکو سر دستور بیکار کرن ما في بیکاتین دن امی چاوا جیب کن لگل ما مثلا چاندین جدا جدا هنن هریم مدن سر بی اساسی مرحله کدن هیا جبو يعني دستور سوري راستوری دینند ددم خلق بترسي از نابيجم جي بلا نترسن بلا واترسا هبه بلا وات تدبيرا هبن و اجي قالي ما هشيار دكم بلا سر بيابن و هيزيك وري الفر فرمي از دبيجم هات اي ورن تنيج بوكو ام بيجن واسازينا ايدي انتجراسيونا وان يعني تبليبونا وي جسازين دولتي را چه دبن فرميتا وي چه دبن بوي ارمانجي واتين وبلا وان ما ترسينا هبن بلا فاهشياريا هبن از باوريا كحطاه بداوي از نادم يعني از نابيجم ناوي برسكريك درنا كفن مقود هيزي تخريب كار هنا دخوازي ناف جروبا دابن دخوازي جدر دابن بتشي وازي هيزي تخريب كار ايكو ناخازن لهفاتنك شي ببي ناخازن آرامي شي ببي هنا جبويا تدبيري وي ام جركش دسبيكش آليا خدا ام بگرن آدن جي هزي ناف دولتي چاف ديرن جوه مثلا والجابا هزي فرنسي هنا اوانا وي چاف دير بن امريكي هنا اوانا وي چاف دير بن جبويا باور دكم آلية ريفبريا شان دا جي حتى آستا كي وانا جي وي نخاز بن برسكريك دفي دمي دا در بكفن لي جاردن جي ازويد بيجم دبكي ام جرا چاف بكري بن ام هشيار بن حتى كوبا مثلا بشيوا زكي راس بيك بره يادن جبو أتيرا أما بي آخفيا وأم جاردن بي داخفن وانا أساسنا أسيرنجي طيبات إيه دير حافرة يعني بخاباندن بيا چيبو ما آگر بس إعلان كر وانا همن هبطن كاتن باف هيزي متا جبو بيا وانا اعتبارنا كن أونجي يعني أسير الشرنجي روجك بري روجك ام هاول ددن سر بنا بس هكنن وانا حميا جدس درخنن هر وها جبور ريكا انفور جبور ريا رئيسي جي انفوري او ريجي يدي برنگكي آرام دناوا پیمان ده هيكو او ري بفكرن چونو هاتن چنبرل سر كوباني بيرا كرن يعني هيجي مثلا چاوا هر دو بنداف كتن دستي وان یکم کاری کو کرن
الکتریک لسر کوبانی سر حسکی تبی قط کرد بسالای دستی مدایه سر حلب یک روزی مقط نکر آف مقط نکر اما چاوا که دستی وان جروجه یکی ده مثلا دست بکرم وانا قط کرن اما یا کریارین دیجی پیمانه نه جبوی جاردن جبو که روش نورمال ببه دوی واریده امه هول بدن یعنی پیمان دشمه شون داده که به پراتیکه لسر به اساسی جی yani tedbiri ku tê xwestin, hişyariya ku asla jûr de tê xwestin em hewl bidin ku pirsgirêk dernekevin bi aramî çiyê bibe heta ku em ev peyman ciyê xwe dikin. Yani ji bo penaberên ê dervane dervî sînûrin ew rastî pêwîst vegerin yani ihtiyacî heye êdî ji bo avakirinê ji bo ku hîn daha baştir demografya herêmê خزایی ببه پیوستی وگره هیا جبو معبر ما دلیه کوبانی به ترکارا گل ترکا دانستاندن هنه ام میزه بکن پیش روژه که چاو ببه ام هیویه کی نادن لی دانستاندن هنه هر وها yani دانستاندن گل شامیجی پیوستی به هیا yani و دریا اگر دریا کی انسانی جی بوکرن جبو وگره خلکی گل شام و گل ترکیه به هفدورا دانستاندن به هیا جبو داعشیان yani هلی امریکا دا بریارک دیاره تشتکی ده پلانه که خدا پر لز دکن عجله دکن ایدی مجلبونا به ویشی وازی به حبسا را به داعشیان را دیاره سر وانا ایدی بگو بارگرانیه کل سر بی اساسی درخستن yani هلی پارستنه دا و اینجی وصا خویای کل گل شامل نگیهان اتفاقی که گشتی جبو شرد جی داعش جبو گارانتیا کو حبسی شوازه تی خواستن اف دوسیا پاراستی بمینه گارانتین تام وصا نگرتن دست جبو ویجی را کرن لگل عراق اتفاق کرن برنوی داره هر وها جبو گارانتین اتفاقی براستی گارانتیا هری مازن شیاربونا گلیمه رابون شیاربون هشیاری yani دیمنو کو دوا چند روزن بهوری دا درکتیه باور دکم افسکنا دیروکی گلیمه کو پر برومت بو و اویا ام وصا به حسیان کو چیا کل پشتمایه yani وصا به تناخونین جوا کامل پشتمایه به همو ریخستن و دزگاه و جدابونی وی فکری بیله وصا ما لپشت خودی و جاردن وان گارانتی یعنی ام بیجم پیکانیندن و پیمانه و رابون و هشیاری و اراده بونا جوا کامل و گلیمه او ایکو دسری دا ریوکیش بو حتی مرحله دستوری جی بچه ویش yani garanti amı sağlayı mezarken. Ola herima Kurdistan te de hebu burası yani de hevditina da çend civinin me Amerika ral gel wana çibun ve wana şahit bunu destek yani vak destek da va peymane ku çibunu va diyalogen ku pinç ketinici. Dervi weş bu evet Türka yani Türk daxuyani carayek bu medit dühini daxuyani ke Hakan Fidan piştgir yani bu ve ittifaqı و dibêje yani bu pêkwerê jî tiştê ji destê me were me bikin li hevdîtinê de jî wisa diyar bûn yani li gor agahiyê ku me dan û nîqaşên ku di civînê de çê bûn xuya bû piştgir bûn em bihêvîne ji vir û şûn de jî piştgiriya wan bi vê şêwazî berdewam bû yani hatina nav bajêr bi silahê giran nabe bi tang û topajî nabe ev hêzê ewlekariyê ê hundirînin bi normal silahê sivik pêwîste werin bi vê şêwazî werin gavê ku li vê derê hatina avêtin de çêbû arman jê parastina Kurda bû arman ji parastina nirxê şûreşê bû ji bo vê jî ji bo ku ew pêngav jî li vê derê bi ser bikeve dibe piştgirî hebe dibe destek hebe ji ber ku Tirkiye her daîm Kurda wek pirsgirêka xwe sereke dibîne ji bo ku Kurd bibin xwedî mafhem di civata navdewletî de di netewê yekbûyî de doza Kurd anîndina asta herî jor
و پیوستیا کو اعتراف قبولك بمافي كردا و هبونا كردا بيكرن یا اببه در وی سستبوین گاف پاشتا آویتن دجی هفدو دو دلی تردد نشاندن نابه به یک جبهه به یک انیه به یک گوتنه به تمامی رنگ لیبونه کرداوا دبی جبو چاره سرکرنا پرسکریکا کرد لترکیه جی وک اساسی به پشت گربن جوه پینگاوا آشتیره کو راستی لوی داره و روژ آواجی نهار روژ پلاجی دست پیدکه یعنی همو هزا خو ام کاربن دوی سردمه دا وی دوزه تمام بکن بانگا ما اوه و ام تیدا هشیار بن ام جی وی سوزه دادن کو دائمی لکلکا هفدو خوگاف پاشتا ناویجن و ام حتی کو دستور دا و پیشاروژ سوری دا ام ببن خودی ماف ام سر ارکا خوبن تکشینا خوشی ام بخورتاهی بدن مشان بید